uretse kuba afatwa nk'umwe mu bagabo babiciye bigacika mu gihugu cya Nigeria ndetse akazamuka akubaka n'izina mu buryo bumworoheye cyane cyane mu bijyanye no kuririmba, Kiss Daniel nawe ni umwe mu bagabo basaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Waba ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze uyu musitari abayemo, yaba amazu meza atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo atunze hirya no hino mu gihugu cya Nigeria. Wowe wari ufite amatsiko yo kumenya ubuzima buhenze Kiss Daniel abayemo, nanjye ndaha ngo nkumare amatsiko. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Dani, mbahaye ikaze. Guys, nimba uri mushya kuri YouTube channel kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zijye zikugeraho mu wa mbere, ndetse tunagire ububasha bwo gukora n'izindi video bitewe n'uburyo mwazikunze. Kiss Daniel yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, avukira mu gihugu cya Nigeria. Oluwatobiloba Daniel Anidugbe yamenyekanye ku mazina y'ubuhanzi nka Kiss Daniel. Kiss Daniel akaba ari umupapa w'abana batatu b'impanga, aho mu mwaka w'ibihumbi 2021 yabyaranye n'umukobwa kugeza na n'ubu yanze gutangaza. Babyarana abana batatu b'impanga bazwi nka triplet. Ubundi mu buzima busanzwe iyo abana bavutse ari impanga ebyiri cyangwa se ari abana babiri, mu rurimi rw'icyongereza aba ari aba twins, naho iyo barenze babiri bakaba batatu aba ari triplet. Kiss Daniel rero nawe akaba yarabyaye abo bana batatu, umwe akaba yitwa Jamil Anidugbe, uwa kabiri amwita Jalil Anidugbe, uwa gatatu nawe amwita Jelan Anidugbe. Izina Anidugbe ni rimwe mu mazina ye, ariko ku bw'amahirwe make abo bana bombi uko ari batatu ntabwo babayeho, kuko umwe muri bo yitabye Imana hasigara babiri, ari bo Jalil Anidugbe na Jelan Anidugbe. Byumvikane ko uwabavuyemo ari Jamil Anidugbe. Uwo nguwo mu masaha make avutse yitabye Imana bitewe n'ibibazo by'ubuhumekero. Kiss Daniel kandi ni umwe mu bahanzi umaze gusarura amafaranga menshi ayakura mu muziki. Umuziki we rero ukaba warazamutse, ukaba warazengurutse isi yose, ndetse kugeza ubu akaba abarirwa akayabo k'amafaranga atari make. Kiss Daniel akaba yaratangiye umuziki muri label yitwa G World Entertainment mu mwaka w'ibihumbi 2013, gusa akaba yaraje gutandukana nayo mu mwaka w'ibihumbi 2017 agahita ashinga label ye yitwa Flyboy Inc Record Label. Iyi label ye ikaba imaze kwamamara no gushinga imizi mu gihugu cya Nigeria, aho ubu ngubu asigaye asohora indirimbo igahita icuruzwa cyangwa se ikarebwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nko kuri YouTube n'ahandi, aho indirimbo ye yitwa Buga yakoranye na Tekno, aho ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu basaga 200,000 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ujya wumva cyangwa se ureba iyo abahanzi nyarwanda bujuje views 1,000,000 kuri YouTube ukuntu babyishimira, ni uko baba bazi neza amafaranga YouTube ibahemba. Bivuze ngo hagize n'umwe ugira urwego nk'uru rwa Kiss Daniel cyangwa akagira indirimbo igeza muri 200,000 nk'izi ngizi, yahita aba umuherwe cyangwa se umukire wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi abantu bahembwa na YouTube cyangwa se baririmba indirimbo nziza zikarebwa n'abantu benshi bahita babyumva neza, kuko byonyine iyi ndirimbo ya Kiss Daniel amafaranga yamuhesheje yagura nk'inzu 3 za etaje zigeretse za miliyoni 100 mu mudugudu uherereye i Gacuriro muri Vision City. Umuziki we rero ubu ngubu ukaba waramaze kurenga imbago za Afurika, ukaba waramaze kwigarurira isi yose muri rusange. Ibyo ariko ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byanamwinjije akayabo k'amafaranga amuha ububasha bwo gutunga imwe mu mitungo tugiye kubona muri iyi video. Nk'urugero ni nk'inzu ye nziza y'agatangaza iherereye mu gace ka Aleki, aha ni mu mujyi wa Lagos. Aka kakaba agace gatuwemo n'ibyamamare byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu byo twabonye bibarizwa muri aka gace hakaba harimo nka Davido. Nimba utarareba video ye wamanuka muzo twabanje hasi ukayisangayo kuko nayo twayikozeho. Inzu ya Kiss Daniel ikaba ifite ibyumba 6, ubwogero cyangwa se douche zigera muri 4, igikoni kinini cyane kigari cyo mu nzu n'ibindi byinshi bitatse iyi nzu. Ikagira na parking ifite ububasha bwo kuba yajyamo imodoka zigera muri 4 zose cyangwa 5. Iyi nzu umuherwe Kiss Daniel akaba yarayiguze akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 195 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 260 z'amafaranga y'u Rwanda, ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Oluwatobiloba aka Kiss Daniel ni umusitari uzwiho kugenda mu modoka nziza kandi zihenze.
Zimwe mu zo yagaragaye atwaye harimo nka Mercedes Benz S65 AMG. Iyi akaba ari imodoka nziza cyane izwiho guhenda cyangwa se gukosha. Iyi ngiyi akaba yarayiguze akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 91 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 121 z'amafaranga y'u Rwanda. Kiss Daniel kandi afite n'indi yo muri ubu bwoko bwa Mercedes AMG GLE 63S, yaguze akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 117 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 157 z'amafaranga y'u Rwanda. Kiss Daniel kandi iwe mu rugo haparitse na Bentley Continental GT. Iyi ikaba ari imodoka iri class. Iyi modoka kandi ikaba izwiho gutungwa n'abakire bitewe n'igiciro cyayo kidapfa kwigonerwa n'ubonetse wese. Iyi modoka ikaba yaramusabye kwishyura akayabo k'ibihumbi 227 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 302 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba ari amafaranga menshi by'umwihariko kuyagura imodoka. Aya mafaranga akaba yavamo nk'inzu 3 cyangwa se 2 za etaje inaha i Kigali za miliyoni 100. Ariko kubera amafaranga akaba afite n'izina ndetse akaba ari n'umustar ukomeye, ibyo si ikibazo kuko amafaranga si icyo abuze, kuko bitewe n'amafaranga yinjiza buri kwezi cyangwa se kuri buri ndirimbo akoze, aho ikinyamakuru gikorera muri Nigeria cyitwa Niger News mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushije 2023 cyashyize hanze umutwe w'inkuru uvuga ko kugira ngo yigondere Kiss Daniel ukamutumira mbese mu birori byawe cyangwa se igitaramo wumva wifuza ko yagaragaramo, by'umwihariko biri mu musabe ko wahaguruka mu gihugu cye cya Nigeria, ko kugira ngo ubashe kumuhagurutsa atajya munsi y'ibihumbi 50 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 67 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse utirengagije n'itike y'indege afata cyangwa se umwishyurira, yaba imuzana n'imusubiza iwabo, hamwe n'ikipe ye nini aba yazanye nayo ibirimo ababyinnyi ndetse na manager we n'abandi nkenerwa muri icyo gitaramo uba wamutumiyemo. Kiss Daniel kandi nk'umuhanzi wamaze kwamamara mu gihugu cya Nigeria no ku rwego rw'isi muri rusange, akaba ari umwe mu bahanzi nabo bamaze kwigondera ubwato bwe ku giti cye bwo kwishimishirizamo no gutemberamo, bitewe n'uko igihugu cya Nigeria ari igihugu gikora ku nyanja Atlantic Ocean. Bigoye kuba wabona umukire cyangwa se umuherwe uri aho ngaho nta bwato afite, ko ku nkombe zaho uhasanga ubwato bwinshi cyane bugiye butandukanye buba buhaparitse. Ubwa Kiss Daniel bukaba buri mu bwoko bwa Golden Horizon, akaba yarabuguze akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 389 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 517 z'amafaranga y'u Rwanda. Kiss Daniel kandi nk'abandi basitari bamaze kubaka izina mu gihugu cya Nigeria, nawe ni umwe mu basitari bakunze kwambara amasaha ahenze kandi atapfa kwigonderwa n'ubonetse wese. Amwe mu masaha yagaragaye yambaye harimo nka 18K Golden Rolex Watch. Iyi ikaba isaha yo mu bwoko bwa Rolex, ikaba isizwe zahabu impande zose, ndetse iyi saha akaba yarayiguze akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 12 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Kiss Daniel afite n'indi saha ya Diamond Rolex Watch. Iyi ngiyi aho kugira ngo ibe zahabu ikaba isizwe diyama impande zose. Iyi kugira ngo yitwe akaba yari yishyuye ibihumbi 17 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 23 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuba ubwabyo umuhanzi Kiss Daniel ari umwe mu bahanzi batangiye umuziki kera, ndetse kugeza na n'ubu akaba akiri umwe mu bahanzi bari kuzamuka ku rwego rwo hejuru, ndetse ko kugeza ubu ari umwe mu bahanzi bavuga ari kijyana mu gihugu cya Nigeria, ndetse akaba n'umwe mu bahanzi bahembwa amafaranga menshi n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zirimo nka Amazon Music, Pandora, YouTube, Boomplay, Apple Music ndetse n'izindi platform zicuruza umuziki nazo zimwinjiriza akayabo k'amafaranga atagira ingano. Si ibyo gusa kandi akaba akorana na kampani zigiye zitandukanye mu kuzimenyekanishiriza ibicuruzwa cyangwa se ibikorwa byazo, hakiyongeraho n'ibitaramo byinshi akora hirya no hino ku isi bimwinjiriza agatubutse cyangwa se amafaranga atari makeya. Nk'urugero, aho aherutse gutumirwa mu bihugu by'Abarabu, bikaba byaratangajwe ko yishyuwe akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 55 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 73 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muhanzi Kiss Daniel abarirwa umutungo ungana n'akayabo ka miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 4 mu mafaranga y'u Rwanda. Ndabashimiye, njye mwari muri kumwe, nitwa Dani, kanda subscribe kore no kunzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zijye zikugeraho mu ba mbere. Ciao ciao.